Pitanje broj 36. Banjska arhitektura, skulptura i slikarstvo. Manastirsku crkvu posvećenu Svetom Stefanu podigao je i namenio za grobnicu kralj Milutin. Gradnja je započeta nakon kraljevskog izmirenja sa bratom i završena kada joj je kralj izdao povelju. O radovima je brinuo tadašnji banjski episkop Danilo, kasnije srpski arhiepiskop. Podignuta je na mestu stare katedrale Banjske episkopije. Arhitektonskim oblicima i skulpturalnim ukrasom u velikoj meri ponavlja izgled raških crkava 13. veka. Crkva je jednobrodna, sa trodelnim oltarom, srednjim travejem, nadkriljenim kupolom sa bočnim pevnicama, sa zapadnim travejem i pripratom, sa dva bočna paraklisa i dvema kulama na zapadu. Fasade su joj oplaćene mermerom i ukrašene kamenom, plastikom, koje su ugrađene u mlađe građevine. Crkva je odavno stradala i od živopisa se očuvalo samo nekoliko veoma oštećenih fragmenata u apsidama, proskomidije i đakonikona i u podrubušju zapadnog podkupolnog luka, većinom na zapadnoj pozadini. Natpisi nisu očuvani, zografi ovih fresaka nisu poznati.